mo go nna pase ka isi Oh, no ke tlhaloganya no. Ka tlhaloganya. ka tshega pero siame doc Ke support. ke itumela go Thank you so much, Mokgotsi. Thank you a so ke much. le thulaga yo monate go tsididi meela go le tsididi ba gaetsho lentswe la modimo ga le gatsetse batho ba iphena kwa re ipakanye re go ditirelo modimo tsa re tse di farologaneng. Thank you so much. Thank you, Malik, what's up? ke hantle ntate moruti wena Ke hantle ma sia pheko. hantle le All right in that. ke right didi Yeah, mamedi le nna ke nka monyetlo na ke o dumedise he. Sentse go jotsa gore ke live TikTok-ong ya Dr. November kapa Pastor November. Ke live ho yona Pastor November kapa Dr. November ke TikTok ya ka. Ke live ho yona. ke TikTok o fela khotsa le Facebook. okay. Yeah, le Facebook ke live ho yona mamedi. Facebook ya ka ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry. Ka 10:30. Basic la belata batho mane ntho phomolo yes ntate moruti batho ba phomolo basic la beleting ka 10:30 man mo tente ya rona ne le hona teng le a hopola mo tente ya rona e ne e le hona teng 10:30 basic la beleting mo a tsa mare ke potsa mare weather e ntse la ulwa ke monga yona ke qeta ho botsa bosi ya pe kwa ke kena ka kore ke re batho matsatsi a ka ba hantle ha la re sonta e le hore ntse la ulwa ke monga yona ka ba sona le batho ba ipile Aku mosebetsi Google prophet prophet Mtutu aku Google hlopsa ka modimo aku Google ha o isheba semoyeng o bona I don't understand. Can you do mommy? I don't understand. ma o ke tsama No more Google and prophet. Aku go to go deeper. Go deeper. Ay. what's the dog the jokes aside ke tsa hore tlhago ntse laolwa ke modimo mare the seasons di testa who we are Okay. and rona re fela go bona tlhago e bua le rona Okay. a ke sena Okay. tlhago tlhago e dula e bua mare rona batho re stara ga ba go understand. There's nothing wrong ka weather right. There's nothing wrong. It's just that maemo a diragala so rona be re bona e kete modimo ha sa le modimo ntse le teng. And I can assure you doc batho ba itse go thusa bo le ding go teng. You know what? You know ha ba le mo itsitsing ba go founela pula ena kapa e sa ba batla to show gore batho ba neglect se modimo o file so ba tla motlhamba le desperate not hana go ntse ba dumela yo Ano we are rabile. e mara se Google ye neng pa ke bua Ne ke re la ke ka engele Yeah. So momedi he jwale ka se tlhalositse mane fela mo phumulong mo Tenteng le hona teng teng. rona ne le hona teng o tla ya fela mo wena mamedi ka ratang ka 10:30 bo sontse le mountain o tla ya o tla thola bese rona le teng mona e tla o lata e ise kerekeng so doc o ikutlwa ka fa ke a ikutlwa o ikutlwa ka fa ke ikutlwa ke this one okay no mamedi ene tsatsing lena ke na le tshebeletso especially for wena mamedi Mtho FM wa hona le this thing and think meditate ka ona and ke meditate le ka moraro go tsana le batho ba bedi okay me no one just on the November I am so frustrated ke na le dikoloto tse ngata then maobane ha ke le khabashing e nngwe and then this guy wan qotala le na renta tembuti ke na le dikoloto tse ngata wa bona and then when I'm mamedi wa karata now this thing ya khutla ke lelong ya ka o tsaba hona le ntho batho ba sa tsene se le ke le SCP gore hona le dikoloto tse ntswang ke batho. Amen. Do you know that? Ma le bile lona la tseba. Ona ga tseba yes. Lena le tseba hore hona le dikoloto mo mamedi Mtho FM tse etswang ka bomo tse etswang ke batho. Ke hopola ka tsatsi le leng ke rapella mosadi e mong ha ke rapella this woman o a gola mamedi ha qeta o gola e tšhelete ya fela a baya matšhoniseng a loka dima tšhelete matšhoniseng I remember ke rapela ntho mosadi eno e bile re matšhonisa
o ba fa matšhonisa o bua ka o yena and then ha bua ka o yena matšhonisa wa bua ka ro mosadiro jala ka le tseba mamedi hore every time when I pray for somebody ha ke rapella motho ba loi ba moloyang ba bua ka o yena ke kopa babedi o ska ba lagelwa ke ntlha ena ya ka ena when ko rapella let's say wa kula let's say dintho tsa wa di tsamaya hantle ke business ke ha e ka ba o lowe mamedi kana ko rapellang ba loi ba tlo bua ka wena so ke hopola ke rapella this lady o dula sena tšhelete now o ya matšhoniseng o dula lo ka di matšhelete matšhoniseng the same matšhonisa o sebetsa tšhelete tsena tseo a ka dimisanang ka tsona hore di fele ka speed batho matšhonisa o sebetsa tšhelete yena eo a ka dimisanang ka yona hore e etse jwang e fele ka speed hore net a tla kgone batho bana ba nna ba dule ba ntse ba khutlela ho yena ba tlo ka di matšhelete ke hopola o tshwere yona tshebeletsena ya ho rapella dikoloto tsa batho hona le admin clerk ya Pilenomi e tlile e bile ha bona le Limpopo a tlile ka mosebetsi a re ntate moruti I'm at the stage mo ke batlang ho resign because ke khola today hona today ke ya nto mashoniseng ke lo kadima tšhelete ke santse ke tswa teng ha e kgone ho etsa ha e kgone ho kwala mabaka wa rapella mongwe wa Bergman ntate moruti a re ntate moruti ke kadima tšhelete ho tlwa tsatsi la pele kgwedi qeto fela ho fihlela tsatsi la ho qetela le teng ha ke bone etsa e rile ha mo rapella ntate moruti wa bua baloi ba re ha re batle a be le tswelo pele ha re batle ho be le anything ya ntlo a e reka re nka tšhelete ya hae yes ntate moruti ke a hopola mamedi ka nnete wa tseba nna ke tlo re letleng wena mamedi wa Motheo FM ene ho tla ho runa o kalama taxi phase 3 phase 7 phase 3 kapa phase 7 o borfelo ya kerekeng ya Dr November Transformer mamedi wa karatang e tseleng ha o ka jwetsa taxi driver fela re lo thewa kerekeng ya Dr November e pela shopo ya Madikhabela ba tlo theola you know wena mamedi wa karatang ke tlo bua mantswana ore ha ke ba tlo bua maka wena se leke le sia pheko hore Satan o eme ka maoto ho tlisa frustration bana ba ntate modimo so that ba ntate modimo ha ba qeta ba frustrated ba tle ba kgone ho give up because when you sit down and check nitty the way bana ba ntate modimo ba leng frustrated the financing ke di business ke manyalong di area tsohle tsa bophelo ba rona Satan o busy ka tsona mamedi a karatang ho tlisa discouragement and even that you net most ya bana ba ntate modimo ba se banyane most ya bana ba ntate modimo ba bang ba se banyane gore we can try to run away from that ke ntse ke mametse ntse ke tla ke driver so ke mametse mohlanka modimo ha ntse na ruta mona le tse ke le betsi bitso la ha ke ntse ke mo mametse ke re this person o ruta ka passion o ruta ka passion so ke le la ka ya khutla ko hore mar kana ko ena o tlo thola hore hona le batho ba le mametseng le ntsulena ma ha le sa ba tsitsinya because bana ba modimo ba frustrated ba gore Satan mamedi wa karatang o na le tsela eo a operating ka yona o frustrate bana ba modimo gore discourage gore ho etsa hore be le mathata mangata to an extent that is why maleke le sia pheko o shebe batho ba etsa eng batho ba se ba ya mo ba promisang thuso teng e seng lentswe yes amen that moruti ke go ba ke phete batho ba sa ya mo ba lo ho rera lentswe teng amen ba ya mo ba promisang o thuswa mathateng a bona come on e seng mo ba lo rerelwang lentswe come on that moruti and I'm ke tlo jetsa why the situations tsena tse Satana re kenya mo tsona re le bana ba ntate modimo o re kenya ho tsona ka bomo so that re be desperate go etsa ko dula o qakile o le miserable o le frustrated o qetile hore net bo qeteletse jwale o so hloka thuso hohle mo ka thusahalang amen so ka nnete ke batho ba maka I so wish that is why letsatsi lena mamedi wa karatang ke galang ho tlo rapella batho bohle bana le mathata di tšhelete le batho bohle bana le dikoloto ke galla hore tsatsi la ka se lena mamedi ke tlo rapella le lona because I know hona le dintho tseo baloi bana le matla le bokgoni ba o di etsa bana le ba gona o di etsa mamedi dintho tsa mo hloka tšhelete batho ba bangata ba hloka tšhelete not because you are careless ka tšhelete but
because of baloyi ba gona ho sebetsa dikhati tsa lona tsa banka ke opola ke le Kimberley ke rapella batho ke rapella dikhati tsa dibanka baloyi ke ba re ba gona ho nka le mona Bloemfontein mo bane ba re ba gona ho nka khwana ya khati ya ya banka ba gona ho roba PC eno ya ntho ya khati ya banka ha ba qetile ba gona ho sebedisa khati eno ya hao le opola ibile ke re ke ne ke bile ke fana ka advice ya before batho ke fa batho anointing oil ya ho rapella matso a bona lo rapella dikhati tsa bona before motho lo withdraw chelete because ba lo ba gona lo nka value ya chelete before motho a ihula ke hopola ke rapella batho nona le ka tsenya hore batho ba felwa ke ditšhelete ya ba lo ba bua ba rona re gona nka khati ya motho re gona ho roba pento ya khati ene ka go tseng ha o tlo e bona ka nako tse dingwe o tlo e bona ba bangwe la o ka sheba khati ya hao o tlo thola re robile dipento mona ba bang bana ba re gona di roba ba bang ba re di roba spiritually a re qetile re nka khati eo a re qetile re lo withdraw chelete ya ba bang ba lo ba re when o tsama o lo hula chelete ka nako eo o kenyang khati o withdraw chelete ba se banka value ya chelete wena o tlo hula 10,000 ka tlo hula 5,000 mare o tlo bona chelete eno e fedile ka speed because ka nako eo ba entseng ba nkile value ya chelete eno so wena mo mamedi wa ka ratang ka nnete tsatsing lena ke a le kopa tsatsing lena ke tlo rapella dikoloto tsa lona ke rapelle le dikhati tsa lona tsa banka ke rapelle mo mamedi ke le rapelle ka nnete ke kopa le teng tshebeletsong because ke le tshwantse le thusale because ha hona ntho e bohloko mamedi jwala ka matsatsing ana ha o bala buka ya Marena a bobedi chapter 4 2 Kings chapter 4 verse number 1 ire sehloa sa teng se re Elisha o thusa mohlolohadi wa mofutsana verse number 1 ire mosadi e mong eo monna wa hae ineng ile e mong wa sehlopha sa ba profeta a fihla o Elisha a re mohlanka wa hao e leng monna wa ka o shwele wa tseba hore mohlanka eo wa hao o ne a hlompha modimo jwale motho eo monna wa ka a neng a nkile molato ho yena o tlile o tlanka barabaka ba babedi o ba etsa makgoba a hae ke ena ntho ke batla ho bua ka yona mamedi wa ka ratang ha una ntho e utsetsang batho kgotso jwale ka dikoloto amen yo mamedi nkile ka dula Freedom Square sure o boetsahala hore ke nke ka nako tse neng tse re ngodisa dibascom ho bontate bana ba etsa dibascom ba hlanka ntle sineke le siya pheko boetsahala hore ke nke bana ba etsa dibati tse kgolo tse tsa masenke wa bona ka tsatsi le leng hantse ke dula Freedom Square ke ntse ke nyetse mofumadi wa ka be ke ngodisa bati yena ke bana ba ngodisa ha re ka batla wa utlisa batla ba bitswe ka mo in mapalisa in so ke nka bataina ke be ke patala ha ke fihla 60 rand nka sa kgone ho iqetella yo ke mkolota 60 rand ona tso mo patala ntse kgona mo patala ke bo hokotsa pa ha o sa le 60 rand wa fla weke go patala 60 rand ha o se patetse eng se ke patetse o tlhola ka go 60 rand tadu ya go pala ya mpala ntate o na fihla masento molomo a ba kokota ba ha kokota se ne ku utlwa bicycle ya ha e tshetle ka mkhukhu ne ntse dula mkhukhu ne ku utlwa bicycle ya ha e tshetle ka mkhukhu ene sheba mfundisi I'm telling you the honest truth when that ona ka tshetle bicycle ya ka mkhukhu ha re tlo hohlola a ke kgone ho hohlola ha o kgone ho timla ha o kgone ho etsa next ntate o tla ba kokota o tshwantse re thole re tu a kokote ha ke ene o tlo se khotlela se dutse mona ma o tlo se dutse mona mo mamedi o tlo se khotlela se dutse sefube mona ene te ho ba stiba stiba se dutse sefube mona e ka ro ka go hlola ka pauting mo mamedi ha o kgone ho etsa next ndatona a kokota ha qetile
ke be ke utlwa ba anka bicycle a itlosa mokhukhung be re wa tsamaya kante ha tsamaya le tsitlile ka tlasa asphalt ke utlwile ha itlosa masenkeng then be ke ba excited ha bula le mati ha ke bula le mati ke ano di ka tlasa asphalt tshwantse ke tle ka excuse no ntata ke ha ke kgona ho patala ke kgona ho patala what's ba ku jetse kore he momamedi that thing is a khotso what's ba ne ke kolota ntata 20% ke hlola go patala 60 rand ntata yo ke hopola ka tsatsi le leng he momamedi yena ke sa ba lo e bua wa tsena mamedi ko paske ka ke se ka e bua ke a tsaba ena ke re tlosa batho ka dikolo o kila bona mohlane ke bona motho mongwe a thutsi ka kolo ke taxi ka bike ka bicycle mamedi ko re ntse ke re hai thatwa modimo yetsa ke kampa ba ke ntebe ke but le ke mo go tsa ba feeling o ne we feel ke nahana mo mamedi a mametseng ona jwale a nang le dikoloto ke feeling e batlelang because a ke re ha o kolota motho ina le nka khotso now English o thabela ka hlaelwa ke eng kapa wathi ha yo tsile o ile kae ke hopola ke bona taxi kitsi ba iseke ke re ha modimo wa ka ha ka ba o mo hopotse bo mo hopotse a lo phomola ha o nozi dog no ha o nozi ke hopola sa lodi iza that maina ba thatu o go bona le shopo engwe ene e rekisa diaparo tse di turu yana go no tike John Oss e ka gopola ena re le sonta ga mo moshong re tsoga ra fitlhela John Oss e tuka no motho o na reka go John Oss ha wa re tika gore John Oss ya tuka a re modimo nkarabe skolo disi re wa re tika gore ha bona batho ba shelletseng ka shopong yena wa re yena o a re go leng bang phone ke tla be ke ikhutse ke re he skoloto a sa dula ka shopong se dutse mo computer ntse ba tla go a se shile go dia hela ka ba mo phone so ba re so se buang jokes aside yeah my dikoloto di go dira gore nna motho mobe yo because o eletsa ekete either kgwebo e kawa or maybe but one have a fee but we once felt that had a garage shop because the quality di go dira le kgo ha le di etsa di khoba amen di etsa le khoba yo momamedi ha ona ntho o tsetsa motho khotso jwala ka dikoloto momamedi ha hona ntho o tsetsa motho khotso jwala ka dikoloto trust me o koloto now you can imagine if o kolota batho ba o phelang le bona zone ya o ka di medicine o bo o bo sa khone ba patala because ya etsa lo tolo ka di medicine ya taxi o mang kapa ka di medicine ya transport o mang kapa ka di medicine o bo thola gore you can't pay those people ha o khone ba patala o bo tlo utla frustration ya ntho mamedi ke tseba and you know ka tsatsi le neng ke demonstrate something ke ka tsatsi le neng ke demonstrate something ke re ke mo ke ne ke rapela tsona dikoloto tsena hape ke bontsha batho re tse di tsa dikoloto ne di sa hlokahale amen wa bol amen now ke re ho batho ke bitsa ntate ke re ntate mong a reng o na le dikoloto o kolota Siapalisa askisi mamedi Siapalisa machonisa askisi mamedi askisi now o kolota machonisa 1.8 so ntatena o re kolota machonisa 1.8 now ke mo bitsa ke ntate tlokwana wa tla ntatena ke mo fa 1000 rand ha ke mo fa 1000 rand then ke bitsa mmemong ya senang tšhelete ya sa koloteng motho ha bana tšhelete ka bobedi ba bona mmeno le ntatena mara a ba tsamaye ba le babedi so ntatena yena o kolota machonisa 1.8 and then mmeno yena o kolota ha koloti motho mara hana tšhelete so mmena ke mo fa 200 rand ke nka 200 ho tswa ho nna ke mo fa yona ha qetile ke fa ntatena ya kolotang 1.8 mamedi o mo fa 1000 rand yena ke mo fa 1000 rand wa tsama ntatena ke sa thaba mamedi aiwa ke sa thaba yeah ke sa thaba ke sa excited motho da thabile kwa 200 jale ke botsa batho ka ra ke re why yona 1000 rand sa thaba
jwale ba re no ba maketse batho ke re ke understand why ke mo file 1,000 rand but still I see a high yo ke mo file 1,000 rand but I see a high still wale mo file 200 yana ke mo file ana dikoloto wona le 1,000 rand yona le 1,000 rand so we play la gore gwa tshwana I see a high and in this a qeta le bothata go le nteng ha itlo solve le bothata because still jwale ka ke mo file 1,000 rand so o tlo nka 1,000 rand no tshwantsa ifitsitse o matshonisa ha qetile still o ntsa o kolota matshonisa still now ke bontsha batho ke re you know Mamedi and le no ke batla o bontsha something wena Mamedi wa Motheo FM hore why batho ba qetelletse bana le attitude mesebetsing e mo motho a lofe mo motho a ska thabela o theoela it's when so fihlile stage sa o ba le dikoloto tse nkang salary ya ho fihlela wena monga salary o so sa benefit next salary ya hao amen in short doc o khona to ba theogelang dikoloto ya hona le batho ba theogelang dikoloto o iqetile hona le batho ba sebeletsang dikoloto yena sa sebetsa next ha sa gola yena sa gain next salary ya that ona le batho ba sa kgoneng ga ba kgone le hore mothakare let me go something I mean buy something for nna ona le batho ba sa tlholeng ba kgona ho reka next ba banga ba kgone le itse monate next ka baka la dikoloto ana ha bona batho ba bang aba na le dipuo tse di seng monate you understand that wa kwata that is rena le batho ba se mmatsa ba tlo thewela because why play la no ke thewelela wa tsa ile ka qoqa le ntate mo ke eme khawash that guy o ile a bua ntho bohloko a re ntate moruti November ke khotsi a re ke khotsi re hlatswa dikoloi a re ke khotsi a re ke tlo phumula a re ke tlo hlatswa koloi a re le tšhelete ya go hlatswa koloi ke zamme ke re to thewela botlo o zama tšhelete a re no ke khotsi no ke bona na tšhe a re wa utlo phone ka ntsela a re ke di debit order a re di tlo hula o fihlela tse ding ke sa tse di tlo thola tse ding di debit order di tlo kgona ho thola next yo kana go dingwe motho a dule ko ATM ka 12 a tšhelete before salary ha tsena tlhana le because ha sa dira le bimbane ba itse so are di debit are not a robona Dr. November are di debit order di tlo hula o fihlela nna are tse ding a ke tse di tlo thola tšhelete jwang na now you can imagine Mamedi when also phela bophelo bo jwang ha ho monate wena Mamedi wa Motheo FM ha ho monate next and re na le mefuta e mmedi e etsang batho ba kene re na le mefuta e mmedi ya mabaka a etsang gore batho ba kene dikolotong le baka la pele Mamedi wa karata hona le batho ba careless yona we cannot run away from re na le batho ba careless Mamedi ba kena dikolotong ka baka la bo careless ke le baka la pele leo batla ke ba tlo dula ho lona but ho tsane ke na le nako ne ke tlo dula ho lona re na le batho ba careless wena Mamedi wa karata ha ba tshwere tšhelete yes Mamedi re na le batho ba gore ibile wa bo ipotsa gore mare motho why a lwantsha ho ba le tšhelete ho na le batho ba hloileng ho ba le tšhelete to an extent o seng ha qeta o thola tšhelete ho na le batho ba tswang se a ba tswa a ikgutlisetsa tropong na le batho ba reng tšhelete a ikena ho yena o tswa o seng a ikgutlisetsa back to tropong a hlape a ikgutlisetse tropong a bona batho ba hlapang o seng a qeta o klika e qeta o kena o kgutlise o hlapa o seng gutlela tropong ha e dutse ho a batla na le batho ba sa batleng ha e dutse bona o ikgutlisetsa hape tropong mama nkileng teng o ikgutlisetsa mono hape Mamedi wa Motheo FM ke bua pela ntate ba teng kore Mamedi batho ba sa nahaneng next Mamedi wa karatang ba batla o bara fela ba spender ka bua ka bona ka tsatsi le leng ya bobedi ntwe ke batla o bua ka yona kena re na le batho bao dikoloto tse ding di spiritually tse di Mamedi di spiritually dikoloto di etswa ka bomo because Satan ba tla frustrate bophelo ba hao ba le ba batla frustrate bophelo ba hao ba batla frustrate everything about you so that is why because now ba bang ba lona o ka se tsebe hore tsa hao dikoloto di spiritually ka ke ai Mamedi ke o pola ntate mo nga jeletse ntlohle wa mo tseba ntate mo ene le detective hey Mamedi seleke wa motho le sia pheko ntate yona o na patala ntlo it's a high tse a setse ka ha sa tseba bokae 80,000 ka bokae o ra qetelle
a sokola patala yes a mogosonyane tjena le detective a sokola ho fihlella momamedi wa garatang a jalwa ntlo ntateo a jalwa ntlo hona le mo ngape ke motsebang a sokola o patala o kila bona o patale koloi momamedi o e patala ha o tshwantse go iqeta nna ha o tshwantse go iqeta mamedi bo qala o sokola hore koloi e juwe momamedi e jelwe tšhelete nyane thole hore tšhelete ana hona batho ba kgonang go kadima tšhelete koloi ya go be peteletse jo ke tseba batho ba jeletseng dikoloi momamedi a ipatetse 4 years kaofela e re ha sa letse ke dikgwedi tse pedi tse tharo fela hore a iqetela a ba sa gone because wena momamedi jwale ka se ke tshwele hore ke tse ding tsa dintho di spiritual wena momamedi wa motho FM le temo go ntho engwe e spiritual ya ditšhelete ke hore hona le batho ba yong ho ka ba ka dimang ditšhelete a ba sena le lebaka hore mare 10,000 ena e kilong e loana kilo etsang ke hopola hona le ntate a natlile ke couple ya diverse drop mane ke rekeng mme wa teng a tswa nka 5,000 ya society now asa sa khone ntate mo go tirila mo botsa le rona o yentseng ka 5,000 ona sa khone le bua gore ntate mo go ke yentse tjena le tjena now mo mamedi wa Motho FM hona le dikoloto tse le leng ka hara tsona hona jwale ba yena wa hopola ke mo rapella ho etsaetse ke ne ke tla mo hore ba bang wa ya o lo ka dima tšhelete ha o tsebe tlo etsa now o tlo understand how ka tla tshebeletsong tsatsing lena because baloi ba khona ho etsa ntho ya hore ba ho drive o ye bankeng kapa o ye matšhonise o lo nka tšhelete o senang lebaka la yona e be ba bothata hore o ikgutse yena ene re mme o ne re ha ke mo rapella baloi ke ba re ba mo entse jwale ke bona ba entse hore a lo lata tšhelete hore ene mntate wa teng a kwatile because dikoloto tse ding da le qeta le lenyalo ya di a le qeta mamedi ke a le kopa hle tlohong ka 10 o'clock re ya kopana o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 wena mamedi wa Motho FM o kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o boro fela o ya kerekeng ya Dr November ne taxi ya rona di kalamela pela KFC pela taxi rank KFC pela taxi rank wena mamedi a karatang re tla be re le di taxi di kalamelwa mo tsa yang phase 3 kapa phase 7 o bo jwetsa driver ra fela re ya kerekeng ya Dr November teng e tshweu wena mamedi wa Motho FM kanti wena mamedi wa karatang nomoro tsa rona tso ka re letsang go tsona ke 079 083 3833 ke di pita 079 083 3833 mamedi ke dikoloto tsa I mean yo ke di nomoro tsa rona mo mamedi wa Motho FM tso re founelang ho tsona ke 079 083 3833 tse ding mo mamedi wa Motho FM ke 078 398 3446 ko kopo di peta tsa o qetela ke 078 398 3446 thank you mamedi anda te mo ntho iketsa yona ona le motho a reng ke ja 60,000 ka 3 days ke ka ba ke boka 60,000 ka 3 days ntilo e etsa tjena ke ne ke re fela ke botse botwaka o etsa tjena o etsa tjena tilo wa etsa tjena because nna lona re ba holo re a lebala a ke ne ke batla hore ke di number tsa rona tse ka se ke di kolto tsa rona mamedi kalamele taxi hle tla kopana ke rekeng re tlo pela batho mamedi ntuli ne go praise ke ro apere smart o o busa mantšu ya gago ke a cancel ne go praise ke ro apere smart ha ke bone so ne ba go gothatsa ke re go apere smart ne ba go gothatsa